Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, namuntlha ta hi kha la Dr. Joy Shirimane, lava hi nga ta hi kha hi va linka na hosi ngopfu Mr. Post. In terms of course, competition leyi nga kona le ka ti-iTunes yi nga suka kusuka mani, ya munhu wun'we ntsena, Vs Thula Misava. So previously a hi fike hi kombisa hosi ngopfu, of course, i khome number 1, laha Dr. Joy Shirimane a yi ri ka 124. I was surprised ku endleka yini manjeni. 124. From there, Dr. Joy Shirimane, of course, if you post a post, if you come it's still early. You let's go. Let's try to come so manu maybe combination I use zama ko ba yi bambetela swi nga vavi ngopfu, but hey, yeah, the point because as you can see kwalano siku namuntlha i ti 6 December nkarhi 15-18 wu ta wa ha remain nkarhi le henhla leyi fike hi search ku South African iTunes top albums, maswo top albums. So website leyi hi tirhisaka hi leyi, so swi kahle hi va hi kha hi tirhisana ndhawu yin'we, hayi swo hi hala na hala ku tirhisa reason why ni kha ni tirhisa loko swilo swi nga va complicated, ma vona mhaka leyi ta tlhela ni hlamusela ku why vele. So hi fika hi zooma la, as you can see hi swi tsariwini South African iTunes top albums le henhla le. Okay, as you can see, as you can see. So if I check out life, I go ask Doctor number 2, as you can see. So hey, you look cooking Mr. Post in hey, say show Mr. Post if I can tea Sunday, and go anga read the hour. Nga rada awa yi loko nkoke nenenge, so loko swi te tani hi ku a yi za yi fika number 1. Loko yo fika ka number 1 ta fika hi hlayela tiawara, ni ta ni ri busy swinene namuntlha ni kha ni langutisa la, in case yo fika ka number 1 ni ta ni kha ni languta tiawara ni vona ku i mani a nga tshama nkarhi wo leha, no hosi ngopfu i tshame nkarhi wo leha ku fika kwihi, ma vona mhaka leyi. For now you can see ku hosi ngopfu i tshame from 7, loko ni recorda video liya no luza maybe around 2 minutes ntsena, the same way as this video ni endlaku sweswiwa nkarhi ku nga 15-19 no luza a minute ntsena. Loyi ku 15-17-18 la a ya ku nghena ka number 2, so ni swi landzelerisa swinene. So nkarhi wa mina kahle margin of error it's less than 5 minutes, ma vona mhaka leyiwa. So hi sweswo swi kahle loko kha u computer la henhla la na ku hey swi komba na ku swi vava ngopfu na le bo poison fence ku wa ri ka number 124, a ku ndeka yena and stuff like that. So hi sweswo. So yes, Dr. Joy Shirimane ani swona ku a yi poste in vele a yi posta ku hi tiawara la delay ku it's around 4 hours, a yi fika yi posta yi kombisa ku swi yile ka number 2. However yena a hi tirhisi this website and I have a reason, ni ndlela ku swilo swi famba hi line kahle, hi line liya hina hi tirhisa is the same thing. Website leyi va yi ri delayed mara yi va yi ri kahle because a ni kha ni swi vona loko Dr. Joy Shirimane yi poste lani yi kha yi kombisa ku yi le ka number 2, vanhu a va fika va ya ka website liya leyi hi tirhisaka lava fa kuma ku Dr. Joy Shirimane yi le ka number 3 va kha ku swi ku yi le ka number 3, mara mina as Master T ni swona ku alright yo va delayed website, ma vona mhaka leyi, hence ni yimele swo. So website leyi hi tirhisaka Master T hi leyi, so loko ri position to va kha ti cincacinca ni kombela hi va hi kha hi langutisa ka this website hi tirhisaka leyi ya hambi ri Kweb kwalaho hi tirhisa leyi. Mi nga ni byeli swin'wana swi le tlhelo swi endla ku nga vi na confusion, ma vona mhaka leyiwa. Hi yimela this website yi load hi kota ku va hi famba swin'we kahle, ma vona mhaka leyiwa. So ngo lo tano congratulations to Dr. Joy Shirimane and also congratulations to Mr. Post. Ya swi kahle ve le ku tirheni kahle swinene kwala ve le ku tirheni kahle swinene. Another thing ni rhandza ku ta ni ta tisa marito ya ku khensa ka Vulombe TV ku va a kumeka a delete album ya hosi ngopfu Mr. Post, i mhaka kahle swinene, ha khensa swinene hi ku tsakela ka hina hi ta ku loko next time mi nga ha post album ta ti-artist ta hina swa va onhela. Yes, loko yi va yi phohlini swi lunghini, a swi hele ka vo Facebook swi nge generate ti-views leyi, swi nga ti vo YouTube yi na power swinene loko ri album yi la ku huma ku vanhu va va yi mi rindzela album, you see. N'wina wun'wana mi nga ku posteni sashes ni va vona ku lava va ni tsakisi legend hi kombela mi delete, hambi sweswi yena nga posta yin'we ntsena yin'we a kombela mi kha mi delete very mande just SA Music na n'wina hi kombela mi delete swi view-wani swintsanana. We can see ya Dr. Joy Shirimane na Mr. Post ti uploadini swi view-sa leswi swa contribute, wona mhaka leyi. So track a yi fambi ti ri toxe, loko ri lava na le swi ri ka wena ni ta na playlist yinene don't upload,
Another person loyi ni vona ku a ha ri na impact swinene ve ri mani loyi Giya a hi kombela i delete Giya i khale hi kha hi vula ku delete album ti-views ta wena ti hlayini swinene ti va kha ti onhela ti-album ta vanhu hi kombela i delete a ho kulweni ho kombela as vatsonga kuloni ku delete the-album delete the-album ti-views ti ya ka akhawunti yin'we ntsena vona mhaka leyiwa because in overall swi ta tlhela swi onha because as Master T ta tlhela ni ya ti-compare ti-album leti in overall so hi nga kuma ku wena se i ya delete ku ri leti swinene u kuma ku se a wu generate ti-views to tala ngo sure ti ta luzeka ti-views letiya so swi kahle i delete ka ha ri sweswiwa swi nga onhi ku in future mustopus u nga kuma a hetelela a boni hi timhaka ta sweswo hi ti-views so hi kombela mi delete so hi leswo yeah so of course in terms of views yeah nga sungula hi cheka dokodela hi vona ku swi fambisa kwini on YouTube for now a swi kuma ku cheka nje just to see ku ri his album yi nga va yi kha yi performa njhani and stuff like that no vona ku vanhu va rhandza tinsimu swi important hi kha hi cheka na swo fana sweswo as you can see album ri nge yi hlayi because a yi hume as a single so hi vuxona yi fike hi ku twisisa ka mina yi fike yi nga ha humangi kambe sweswo since it was a single mara swi lunghini so Thula Misava it's at 13,000 views swi komba vanhu va ri kha va yi rhandza swinene this track as you can see kwalani vanhu loyi leyin'wana it's a beef I expected it obviously ku va yi tirha swinene yona then xavise mafumisana as you can see 7.7 swi kuma kwini leswi nga tshamisa swona and stuff like that so you know yi le ku tirheni kahle ti-views as we can see ku ri it's doing great na ganju swi komba vanhu va ri ku yi tsakeleni kha yi ri ka 7.7 yala yi kha yi chingeriwa swi komba vanhu va kha va yi tsakela wa yi ri ka 7.7 this track vanhu sure ku va yi tsakela a yi ngo ta tsakisa hi va yi kha yi fika 7.7 as you can see so in overall the biggest track la i Thula Misava yona yi rhandziwaka swinene of course hi ta hi kha hi hindza hi ya ka hosi ngome Mr Pose just to check ku sayiti ra yena swi fambisa ku yini ka his official album as you can see hi ngenini hina lava hi ta cheka ti-views top track ya yena so far swo munhu wun'we ntsena as you can see at 14,000 views as you can see vinyi va timbila rinyamanyama no ti 12 no ti fambe ti 12 musi leti nga la so it's hard to tell ka leti nharhu vanhu va tsakela ngopfu yini ya leti nga hala swa ku ti lowa 8.4 timitsu ta vatsonga no yi le ku tirheni at 11,000 yeah, and overall, yeah, so far for now, as we can see, was when go Mr. Boast is leading in terms of the views. In Gazange, it combine, but we can see that in overall is leading, as we can see. So, hala baranda ngopfu munhu wun'we ntsena. So sure kahle ka hosi na n'wi karama manje loko duze di vekela title hi yona yi fika yi va best track mos loko track leswi komi na ku yona yi nga ta va the best ka this album na last year mo swi vona ku pattern ya ku yona ku se ya continue so hi leswo tiposition hi teto number 1 na number 2 Master T tani kha ni veke tihlo swinene na tiawara a ni nga tleli loko yo fa yi nghena yi ku number 1 Dr Josh Rama ni nga tleli just to make sure ku a ku na vurobarobaani like in terms of the hours sweswi hi vulavulaka ku Mr Boss i nghene hi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 swi ku sweswi vo ma 8 hours a ha ri ka number 1 i na ma 8 hours sweswi hi vulavulaka wena mhaka leyi hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. And I look very home is where the heart belongs, ne? Mara swi teki ku ri wena n'wana nga khoma Limpopo ra kha ri ba 40 a ku a vuyeni kaya ka hlaluko wo nga vuya ku ri so swi tivi ku ri wena u ri mina u nga vuya wena u nga tlhela i manyana wena.